Ia e toi whaaawhirai atu fo ia le swa tau mo Keriso ma Wellingtone. Ia le pa ia man malu o euro whaapena mai mo mai po o whaapena whaalonong mai fo i tato po kalame i le nei tu la. Ia mātua te whaatalo whaatu le swa pena le swa man malo Yesu Keriso tato alii tato whaola. Ia whaftai le tua o whain tato whirai no monu ai leo tua nu pe o le muangana. Ia o le viinga e whaafo i le tua ono o nei foi ava no fa au o fa per na ma maua eu fai foi na ma fa so atu foi e ala ile upo le tua vi ele tua o no nei ava no ia te mena ia le amatalia ma po kalame ia le tu na tu lo se vai o me fa pena amatalia ma o se tal ona tato fa sa lo fa ngaso meri ne fiaf eno la tato talo le tu le tama le alo ma le nganga pa ia ma tu te vi ia la o fio le nei foi tu la fiafi ma taria foi fu fuanga pe ne ia nga lenga masani tau no longo lava la ofio pa ia le ia la fanau moni foi se savali ia se pu fa malosi mai la ofio pa ia ma to fatonga ia te oelo ma to tu ma ftaine ma to el mana ro ngang pa ia au mai le fa unga mai ia te oe ma to talai pule foi mai la ofio ma te moni ia la savali le nei tu la fiafi oi lava se nganga fa longo ia vela foi o se upo fa malusi au yo se upo te matai le anga iluma ia masavalinga mo e maro finalo tu mau ya te ele vi inga nei masu mai o fa va lo sofa Yesu Keriso amen amen ia e ve foi nei te mi fa fila tu foi e se paanga ia lo ma fa pena amen e mi fa tasi nei tu la ia su me ia fono ia talo fono ma lo so fo mo ma lo la la sunga la sunga mono tai de tu o ta fe lo foi amen mo pe foi so foi la vide la sunga le se foi tono la inga te tono lo manuia foi ya mi inga fa foi yes that's right e pese inga lava tanto i matangi malolonga ma fama ma se foi o fa fita o tu por so foi ya lo tato fo la vai lunga le mata mo fio le lo fatu no le tu e aso mo ni ele foi le altos ele se tasi ave se ina tato ma le lo fa se that's right ele tu ui le na malolo tato au ai ia le tu ia malolo foi la o plus ia ai pe un tato va vai pe la sa no yo o man malo ia nu esa tato nu esa ia por pacifica foi ia le tu io merda io o positivo io o mo io pa o vinga io so foga já so o le nei io já so foga o fa le nei ia o ina fu tato pe o fu e no malo io fe amen ia a te mena la ta tu ta to mata o pu le tu la io tato tu fai tau ma o le Ioane lo mata o to o tato fai taunga e mata me fai pu moa e se i o whangata si whangata fai pu nusu matas Ioane mata pu tonu mata me fai taunga fai pu moa e se i o ngata fai pu nusu matas i o tato au tu a tato whaasoe nei tu la ia o ne whapewhea na toi whanau tangata whapewhea o na toi whanau le tangata ia ela to fa fa ma yo le to ino le fio yo tato di o le testangata o le au for sayo o niko te molo nei mo o le tasile fa pule o yuteia wan o ia Yesu i po o fa mai ia te ia rapi mo manto i loa o le wa o maliu mai le tua a wai le ma fai se tasi o na fai o ia fa i longa te fai ana le ia te ia le tua o tani atu Yesu o whape atu ia te ia. Moni o te whai atu ia te oe. Ale toi whanau le tangata e le mawhai o nei loa ia o le malo le tua. O whai maini ko te mo ia te ia. E mawhai e whape whea o na whanau le tangata o toi inga. E mawhai e o na toi ofi le manawa o lona tina e whanau mai e. O tani atu Yesu e moni o te whai atu ia te oe. A whai e le whanau se tasi le vai ma le nganga. E le mawhai o na sao ia le malo le tua. O le o whanau mai la le tino lea. O le o whanau mai fo i la le nganga o le nganga lea. Au e te ofo au wā na o whai atu ia te oe. E ao ina toi whanau mai o tau.
e angi le matangi le mea e loto iai o ia e te whaalongo fo i lo nangi ai e te lei loa le mea na sawai ma le mea e aru atu iai e whapei la to uma o e wa whanau mai i le ngana wa tali maini ko temo wa whape mai ia te ia e ma whai whape whea ia mea on whai na tali atu leo Yesu wa whape atu ia te ia o oe ole awa o Israel ai te lei loa ea nei mea e moni o te whaiatu ia te oe mātou te tautala i mea o mātou noa mātou te mori maufo i mea o mātou vava ai iai ai le talia mai e outou le mātou mau a whai o whaiatu ia te outou i mea o le lalolangi ai le tali tonu mai outou pe whape whea ona outou te tonu pe a whaiatu ia te outou i mea o le langi e le fo se tasi na rua e le langi na o ia na ruifo mai le langi o le atali i lea o le tangata o loo le langi e pe ona si tia i lunga e mose o le ngata le vao e ao ina whapea ona si tia i lunga o le atali i le tangata ina ia le whano se tasi e whatotua ia te ia a ia maua le ona e whavau a wau whape lava o na lofa mai o le atua le lalolangi o ia o mai ai lo na atali i to tasi ina ia le whano se tasi e whatotua ia te ia a ia maua ia le ona e whavau a waile au ina mai le tua lo na tali i le lalolangi na ia whaasala le lalolangi a ia whaolaina le lalolangi ia te ia o le whatotua ia te ia e le whaasala ina o ia a o le whatotua wa no fusala nei lava o ia a waile i whatotua lava ia i le ngoa o le atali i to tasi o le tua o le whaasala fo i le nei ina ua o mai le malamalama i lalolangi a o tangata e sili lo la to mana o le poliuli i lo la to mana o le malamalama a wai le anga la to amio a wai la to uma o e fai me le anga e ino i la to i le malamalama e leo mai fo i le malamalama ina fa nei fai lo la to amio a le o fa maoni ana me fai e sau lo mo ia i malamalama ya fa dia ana amio ina o tau i le tua ia whamanu mai le tua tu sama whetawina o lana whiong pa ia. Ia te ia le vi inga nei maso umai o i whaavau. Mene. Amen. Ia le tua. Ia pira na tātou vai le tātou tu whaitau. Ia pira na tātou vai o tangata nei whaunu e. Ia le tātou mtau pira o tangata ingo ia niko temu a. Ia wherseo a. Ai manei e ia wa pira na tātou pira na whaitau tātou o tu a. Pe fer tangata no toi whanau. A tātou mawhawhau lao. O fe sau ile, o fe sau nga a, e sau mai ai ia le toi whanau. A wa a tātou mawhawhau le amatanga o tuspa ia, o i tusa o i tonoa e a mata mai ai. A wa a tātou wawa ai ile whainga ile tua tangata. Mantua ina wa whai ile tua tangata na whai e lup whapere tānia. Free dimensional. O le tawhatonu. Na whai e lea tua tangata tawhatonu. O longa wina o le tangata e iei le nganga, e iei le tilo, e iei le mawhawhau. Tawhatonu la le na a tātou wawa aila i whainga i lea tua la lau lani. A tātou wawa aila i la au, pe o rea tātou wawa ai i la au. O le la au, it's one dimension. E tawhatas. Longa winga e whai le tino, ngā o le tino le la awa, a tātou wawa aila i le te mea tupu le la awa, wana o le ele lawa i mana umia, ia ma o le la, o le ea, pauale mea mana umia ele la au, ina ia o lai, a o whaila le te mea tupu ai, wana se fatu i mana umia, ina ia tupu ai, ia le la awa, a tātou wawa ai whaila i manu, o le manu la e mai la i le la au, a o la au e one dimension. O le manu, two dimension. Pio tātou i noa two dimension na, o manu e le ngata e whai le tino. Ai whai fwoi ma le mawhawhau o le manua, pio tātou wawa ai aia o mea ai le manu, ai e manu o la au e le ngata fwoi lea, e ai fwoi e le manu, oisi manu. O foi le teimi e whanau mai isi, mami whanau mai ai manu i le manu, peo tātou wa aila iai. Pa ese la whaunga i le tua o le tangata. Whau i le tua tangata as a three dimension. Whau i le tua tangata o le tangata o le anganga. Ai ufi i le tino.
uma no fiufi le tino to ava to ile tu o le mafofau ina fa peona la fa la tele nai lo nata mai ina atato va ai la ia tu sa wa mai ele tu tanga te ne ia pule ele ngata ila au to pule I manu vai faso se manu la venela langa a pena tato va ai wa fa ele tu tanga ta wa ta wa ai le tu o mato mo feel creation o mato mo feel men fa pa ai tu le tu wa feel le tu ele maftanga le tangata ali tu they intus pa ifa period if I may they commune fai me fa tasi la o le me la o tu po ile tu fa pele tu pe ese o fasili le tu fa pe o fa pe ona mawol ma so ta inga ma tangata ona ma ftanga ma tangata ona o na o ma o ma to le tu la mai la se me fa pe ona va ai pe fili pe ele tangata le atua mo sisi mea pe on tato va vai tu se kenese mai wa mai le la kwa a mai la fa tu ai manai a waina wa mai le la na mai mai le condition me atamu a e tango la aulia umata fenga ai le la aulia fi umata al fili ngana na ave ya atamu ya pe on ta ilo le tala ila matanga ile tala me nga ai te malo na ai te malo la ile ai nga te malo la fa me yo ina na mutai na mutai la maftanga mane tu atato va aila ole nganga na fa ile tu ina mafuta le tu ma tanga te mafuta le nganga ma le nganga ai ina ua break ina ua disobey ya atamu ile ya ile foi ile wa te se pe atamu ile tua le usta ia in no le usta ia ile la fenga o ina fa muta ile tua le la maftanga ai pe un tato va ayo ina hote lole ya mama o tiro male nganga to la su sala atato ma fa faula ia ile hote le mama pa wali menu o le tanata o le tiro male ma fa faula tu sala o tu sala ya male manu o le manu le o le tino male ma two dimension ama two tato three dimension o le temi lava na tato se ai lu mo le tu ma tato fili le tino o ina lusi mai e no o tiro le nganga ai ona mai lo tangata two dimension belan tato mai ile tato tu si fai tawa le ala tato va mai tato tu sfeita o le lava o mai le temi o la o tia tangata o la o tia le natural le tangata o fi o la tangata fai ana ngaluenga pe ona tato va ai tu ia pe ona tato va ai ina wa ave ese le atuale le nganga mai ya atamua so le mafafo atam pa wal mena mafafo atamu o lona ainga o fe ma wele me ainga o fola o fuainga o fe foi la mo mai le vai so ya to mai ya le mafofau a tamu mai le mena la ya ma la maftanga ma le tu awa ma to fo la maftanga ma le tu o na o le tu la va sa wale tu ya fa fai me fi a te bilani o ti le nga o le sia nga o na o le nga o le tu sa o la io o a tamu o le do pola me fa awa o two dimension me o le te mine a tato va vai voler vai te mine to te lo mata le two dimension leo lale le mafofa o le tino a feo ele tino a yo ti le nga tato va vai no le tato tu si le yo ani pa mai wa o tolo mai ya niko temo le po tolo mata ma le po ya Yesu mai rapi just me o te fai ni o ma wen malo ata mana ia tato va vai na so fa so ta am tanga ta pas fai tauda na ele no tala no fa sei ti si lefe ele gala le la kau fai pues que fa sei ti amen ya ole mana ya ole taimi e wale wa tala no o fe ma fu ma ye le fa fo ya fe fa na ma ye fe ma fu ma ye ya
ai le wa manino ho ila la fola sanga ile mena oti ile nganga. Yeah, that's right. O ina tonu wala o le wa toi fo ye chai I fo ma ye ile tu. Yeah. I se mea e whawhea ona toi whawhowina ma toi whaola le si waenga leo le tangata le wata. Yes, that's right. Le waenga pitu I sili lea ona mana o mia le tua na te fia mafuta le tangata. Yeah. A wale maua le mafutana, ona ua hoti le waenga lea. That's right. Ia ona e ta ua le leo sta I o atana. Ia lela ua hoti le waenga leo le tangata sa whawhea le fina ngalo le tua. O le vahenga lea so ta ye ya ta. That's right. E peia mo le lenga fori le kise wa mo le siku o le lenga e kise. Ai o la le siku. Yeah. E va pena. Bo le ise so ta inga. Wa le ise me ma fa ye ona to so ta I mai le tua tangata. That's right. Na mata ro le I le to sai ili mai le tua tangata. Yes. E ala I le to e wina mai o Yesu. Se to sau se to mo modi se to e fa to restore. Yeah, that's right. To tonu se mea ua misi mai le tangata. Yeah. Se to e whaatomu le mele o ngau le tangata. Wa le ai se sootanga, wa le mawhaia I le tua, ona to e whesotai mai le tangata sa. That's right. Ona ua oti le wha moe o le tua sa le tangata. O le anganga le. Yes. E mawhaia ana sila mai le tua I tatou mele e whai le tino. I lana sila whana. A o lana sota inga le whai le nganga, wa le mwhai ona to e office e whi au te tono le loto tangata. Yes. Wa manatu ai foi la tangata pe ona ta. Wa toia ma fo mele o la tangata. Wa fa pe ai foi la tangata o me uma o me ia o me ha o me. Yeah. That's right. Wa le ai sona toi ma fo. Me o ye si va ngai lu ngatu lo ma fo. Yeah. Wa ma natu tangata ia. O lo na ma fo. Uma lo. Amen. Ai fa tai le tua ona le toi se to fa wa. That's right. Wa ia toi fo ai na mai ile o mai o Yesu te wis. Amen. Se I toi fa tau nuku le lana plan pa lana fufuanga. Ina ia toi fa fo I mai le nganga o tangata I le tu. Yes. Ia sa fo le kakamale o dikote. E se fo le mana ia walanga le wa e ta ua mai da matanga fo o tamafta. O ai akama maka ka ke yo ko fam kalanta. E se fo mana ia lo mata tu le wingo le ngorta. Iyo se tangata so malo, malo wa pero vingalo no ngai mo. Ole vi a tilo I fa eleni ya ngai sa wai masalo I mo me le pula de nai. Ale Nike. Como Nicodemus. That's right. Vi o ile mo mai ya wa pe le Nike ole le manu malo victory. Ya pole conquer. Victory. Ya male Dimos. Ya o tangata. Ai tilo la ya ese foi. Pe ia fori no mai, ia se so tanga o le ngō ni kote. Ma sa vali le na mo mori ia le tu. That's right. Ila ua ia mata ia ma fai tau ngolo tu si ma o mo fa pe. O le ngō, o le wingo o le ngō ni kote mo. O se tangata sa ili malo, sa ili manu malo. O le na to ilalo tangata I o langa fai ina ma le to ilalo I mesa ia. A o sau tonu a Yesu fisili ni kote mo. O lona wingo lo ngai ngoa. O le tangata o le manu malu. Yeah. Le winga na le mo. Pila ngale ngo fa pe ai. E fora mai e se so tanga. I fina ngalo Yesu. E te tau na to o le tangata le meta o le manu malu. That's right. Sa matanga na sa ia so tu tangata ma wai. E au fa ona. Tamal na mal. O ai ka ko. Yo oi na tu ni ko te mo. Ya so na tala anga. Esa wai me va pena. Ya ta tele yo o tu tono le. That's right. Awai e mana ia fo ia le. Ia na isi o fa lupe tana tale ai ngawa se e ku lumo Yesu. That's right. Se e ku ka ma lumo Yesu. Ba ngai fo langa o na ia fa ku lipa. Le ka sa mo fa. Sunga le wa. Se mo mako loa o kana sau mai lang. La no me ye ke fa. Ele ya ma te ya mako. No sunga por ale. Fa popongo ta. Ele la fa so solo to. Ma nei ele fa so ele tana tele no ingoya Nicodemo. A tato va va ele tana tele no Nicodemo. Nei lo le Nicodemo. E ho no le fa. Awa le wo no o yo ele ngata o le mafa mai apura. Le o Nicodemo ele ngata fo ile fa mai o first
o tangata o tula fono o lo le tula fono o me uma e anga I mai e lo o lo le e Nicodemo le mele ya anga I o le sau te lo fo la sau a Nicodemo ya Yesu o le sau mo na mautino e fa mai na Yesu au ke pole na e ke anu no le fa e ke sau le malo le tu awa ava atato va ai o leva na sa o se tangata o lo tu spa o le tangata o leva na le ngata o lo tu spa o tangata tu la fona le ngata fo I le tangata lo fa pe na fa mai so o diso tu sing o yo fa pu o ngai mo lunga tele tu langa tangata ele ma fa la o Nicodemo na lo le Nicodemo o te sa o la wala tu ya Yesu le tu la Yesu o le fa mauti confirm I o ke o le malo le tua ku so ima confirm Yesu so era ku ka mai era ku malo ya Yesu era mai so a fa ke le fa mo fo inga ke le o le malo ata to va ai la po se me o fo ai Nicodemo o wa longa ia ma fa o le malo o le mea la vo to tino wa mai mo ia a le la usau Yesu fa mai so le ai ni e como e uir fa na fo na tamo e to fa na o fo lo le ta malo o le lo ta malo po le ale le me o le fa na fo me le ta te va ai e te fesili mai Nicodemo pa fento e fa o ta na to mo tu no fento e fa na o ta na ta o mo tu Pera tato va ai fai puna lima mana ia ele fai puna lima me o tale tu su e moni o fai e moni o fai atu a fai ele fa na se tasi ele vai male ana ele ma fai ona sau o ia malo tu fono la sau fa so ia la ta fai tau de so o me ta ana ole e ona tata la no mai le fa o tala ino tamata o pe fa fe ona toi fa na fo winna tangata that's right fe ma fu mai ai sia fo I mana mia le tangata le toi fa na fo na fe mai le foi o pe lima pe ona eta a fai ele fa na se tasi le vai malenga ele ma fai ona sao ia ile malole tu that's right ese ia la ngona ma fina ngalo fo yo la fetau o mis fo yo la susu ile fiong pa ia le tua tal wa yo no le sa ili ia le ia Yesu Kristo ile meta o le toi fa nau ile ngana ia pe fa ona ia ma o nisi o tele e fa seina wa e tonu lava le tangata la siana ia sa linga ma pe o le whanau le tangata o le vai fo ile vai ane le whafonga le sau tina o le whanau le tangata tino I taimi whatoa whanau mai ei lalangi o la wa ia mata ei au na talua i le o toi tala noa Yesu I le whanau le tino o le tala noa I Yesu I le fia whamalama I a Nicodemo pe whawhewhea o na toi whanau le tangata o lo tala noa I le whanau whalenga. O lona winga e fōringa mai, I le tali le matau pueli, whau pueli ma. E lua awa e ngata ua I le whanau le tangata I le nganga. O le whanau I le vai. O lo tala noa I le papatisoina. Amen. O le papatisonga o tangata I le whaatofu o le tangata I le vai. Na e ta ua ai ua tanu mia ai le tangata tuai. Amen. Ua tanu mia ai le tangata to I lalo sa iai. Ua tanu mia ai le tangata sa ola I le alasala. O tatou. No winga ia wai pe fa tala no tato ui mai ele wala papatisonga ina wa fa fo wina o tato tangata tato tito fo ia I le tua matalia Yesu Kristo o le vaenga mo o le uia le o le vai o papatisonga amen ona tato sa ili ai le I papatisonga le ngampa amen ele taimi papatisonga I tato ele ngampa ia taimi e to mai ai ia le faunga mai le langi ma to ia ai tato on tato ngana mai le ai ngana ese o tato I o le papatisonga le na le ngana pai that's right amen tu se pe o fa nau ye lua a faila ai ato to tangata I fa nau ye o le papatisonga I le vai ai mai se o le papatisonga I le ngana wa papatisoina I tato o fa mania ina I tato papatisonga le ngana pai ia o so ia le nai do
Amen. Ia pe an fa yan tu mau se le au tau ma ya me la ve la bona tanga ia me se fora me wa vai le tu e so ni fi ngalo e sa ili le Amen. on bele ia la suma malo mi ele fa so le tula mana ia wa tato ai ia tu sa tali la vale Yesu fa ia ni ko te ma fa e tele baptiso le vai mana nana e ke le fa ina sa le malo mana ia wa tato va ai le fa punga yo no o le fa na i la le tino o le tino le o le fa na i la le nganga o la le nganga le fa po fitu au e te ofo awa o te fa atu ia te oe e au ina toi fa na o to fa po valu e angi le matangi le me loto ia ai te le fa longo foi i lona anu e te rei loa foi le mea sauai ma le mea o lo atu iai e wha apea foi la tō uma o e wa whanau i nare ana mana ia a wā tātou wawai iai ina wa whamatala Yesu ia i ngani Niko Temo le mea lea a whamei wofo ka maro pe wo a e mawhawhai kusa wofo foi la lea wa ilo nei pe no whatu mo ilo nei a lava mawhawhau o sau o ye malo a le la o sau o suia to Yesu le me te tau na nga yoina ye le la o sau o fa tu o le ana nga luenga te tau na o fa o le as me tau o fa e fa meisu a hau le vai male nga a pela le tau no mai le ne fia il fa nau il vai male nga e mane fo lo tau mai il amatanga ile vai le ale tu so le vai tu so le symbolize mai ai o le fana o tanga te le tino a tato vai fo ile nganga o tu so le fana o tanga ile nganga a tato vai fo ile context le sa when tu spaia tu so le context le sa no mai ai o le physical ma le spiritual being tu sa la tato vai ai mana ia o ma fa le fa so tu sa le fa so mai ai su a fai we ole le tino ai mana a fai we whanau le tino e mana mia foi la o le whanau la le nganga a ola umala me e lua ona tatou taunu na ia i le malo o sa pena mo tatou e mana ia fa mai pe ona tafeto o fota malo i le mero o tupua pe ona tava vai fa mai angi matangi me angi ai le non me sa me o le si foi la le me o fota malo a o fa non malo mai angi le matangi le me no e ke le do professor ye fa pena o male nga ngole tu e sa tangata e ke ia o sa le nga ngole tu sui le tangata ai le do po la me no tu o le nga yo le tu tangata it's invisible e te le do pe la mo ne vai le matangi e te le do le me angi le matangi ai pe e te la mona ina le angi le matangi fa pena fo le angi o le angel matangi o le atua i le olanga tangata e te vai le sui o le olanga tangata ai te le lope fa fela sui pa o me te lo o sui le anga le atua pa e te ofo me e ofo fa pe pa te la so le a pe se vole mai wa ia so la va kulai o la ingu pia mai o pe mai ko kimi o paki mai ni mai ko le kalisia na suile tanga ia o suile tanga pe o se o lo va aina ia tu sa o lo fa matana o le hangin matangi hangi ara matangi me no to e mai ki le non me sa o le matangi fa pe na fo le ngayo ia le tua e ngayo le tua le tanga te le suile tanga e matuari lo tangata le mele sau ele lo tangata le mele tu ele lo fo tangata le nga yo le nga po ia ai o te me pa ia ile tu tangata te vai la le sui le tangata e manei a wa tato to va ai ile tu tato sfetta oi e so fa so ia le ta e ona e mo le lo wa ele nga due mai wa pe ole o sau ole sau ni ko te mo le na sau ia Yesu a toi tanga I lunga I siva nga nei lunga tu so le sawa o ia I lona la lona that's right e le lo ni ko te mo ye siva nga e se tu yona la ngona le sawa a o tilo fo na ye o nai fa nga ma ina ia le sifa felo I da a ni ko te mo nai fa ye nai fa mai o le
na fa mai wa ma to I loa o oe o le au tu so le watala no mai ia o le wa au mai ni ko te mo la ngona o le lato team le le o sai o o le wa o ia ku sala o le sau ni ko te mo malo no mafu fa Yesu o ma ko lo le ia o o ma to lo o le au a tu sa ona e le o mana o ina ia mausabi ma ia e hai lunga le fa le Yesu ke viso o io le alo le atu le pe le kau ia le o ia Yesu that's right ya o ngi ia me wa lawi lo tele on o ia o le alo le atu le mandino mai nga o matu lo o le o no maliu mai le la wow le sau pe ia Nicodemo ia malona la bona o lona ia tangata le sau manga ia o matu ato toro na mafu ai te ia Nicodemo le tau nu mai ia Yesu o le mai pe ona tala noa i ngā wenga e whaia e le vai Jesus tu sa koe kiki a whape atu ia Yesu ia Nicodemo o le taimi ale nei e te mwhaia toi whanau o le whesiring ia Nicodemo e whawhem koe whanau kangaka toi a whape atu Yesu o le taimi ale nei e whaia e whanau that's right o nganga whawinga ia Yesu langa o ngā wenga le tua e te leilo le taimi e te leilo le aso e ke ia I le suia o louna ngona inga wa pai mai le nganga o le tua that's right amen leila ona ia le fasi whaitau le na e hangi ale matangi me loto ia a te leiloa te lewa ai se tino le matangi e te leiloa le mele ia e te leiloa po fel me toi fo ia e te leiloa le mele ia e te leiloa po fel toi alu na that's right e pei o le ngona na o fesuia inga o le o langa o le tangata e pei ia o le angi al matangi o se le papo te i un tuku e te ia amen ai sa o le whawhaia o na whanau a le taimine a o e whafonga mai la le tātou pokalami I le whaitau a se e whanau fōwina ta eo o lo taimia te la ngona i o ia le pa ia to le nganga o le atua mai whapea atu lo maru fau leri o i e lea i o mo uno ngona wa o le au te ona I o langa tua I o tele whanau fōwina la o tele I tali aina lava Yesu e vea mani I mo whao that's right e le whatali la le whanau fōwina o tangata se whatali a mesi o verse 4 ona tatu tele o le me tupu ataya yes so that's to so tu amen viere tu amen mana ia wa pe o tata no ele maofo le Nicodemo o le ofo le Nicodemo toi fa te pa Yesu I feninga tua ia pe un tatu va ai toi ave Yesu ile tala ia mos e tu mo tu so numero a tatu va ile ile tu so numero ia tu so numero ia o le tasi o tu si lima mos ia po fai mo fo le pensa chu a tatu va ile ia tu so ile fa matala mai e fo e Yesu ia Nicodemo me na tupua ina ia whaalau tele ai le mea le ina ia whaalau tele ai le whao le toi whanau fōwina peo na whatawa ai e whamai wa mui le nu mui le nu o le lava ai le mana o mui tu wa matua mui ala le nua ai whamai o le fia le tua a mai lo le ia le tua le ngata monga mautia ia to telo tangata fa mai oisi o fioti oisi o manu nua Palau no la ia mo se ile tua le tua e fa mangano mo le nua ai fa mele tua fa usa sata ro fai ma se ngata apa me mea tu la ia le ngata apa me mea lunga sata ro ona fai la ia tangata e va ai mai ia e va ai mai le sata ile ngata le so se va ai mai le ngata le e whaola ina lea e mana ia wa o mawhawhau ia a wa tatu wa ai iai to telo tanga matua la o e wa whanau fōina o ole lea nganga e whio tangata ole lea nganga e tala noe tangata I le tino e ala I le whaola tanga e le suia ma whawhau tangata e tino wa pawani mea leilo e io o le tino e le malpeo tatu wa ai e tala Yesu mai e le malama le ngang e le malama tino I mea le nganga le tupua e whio ala le nganga I whabatala se me e le malama tino awa o le lawe le tino a tatu wa ai le iei I le mele o tupu ia o tamu o mawhawhau a whapela o ta ule wo a lei se ta
tu sala vai te mi lo bosia tao alu ta tu ma ave tao a tao por una li ta ora ma ave una li tu sala wo tia la una le ngata wo tia la una le ngata ia ta fa tu la le sau tao ta tu ave o luma i o si e vai i le ngata ta tu lo ma tu lo ia una le tu luma ta kali vai na i lunga le ngata ti tino lunga nata ile ma fa o lale ele mala o lale ona le tino tu sai fio fa che o me le sele ai se o lale na se le o lale la va e fu lunga vai per lo che tinga inga se fa sa te ta che fio ala che fa ya o lale vai lunga o e mo le ola perché ola pe vai lunga ma qua ele tu sono na ma fo ai se na o le tino e le mana mai tu sala pe tanto vai ama pe o ya Paulo tu se ko dito fa mai tu se valeta ta ia mea le na tu se fa matala tu e valeta ta o le tino e le o mana ya a peranta pe o la bona se example la lo ta avatua ta te fu vatu ya o le titilo lunga pa e valelo na ma for because ele loa but all God wants us to do is just to look up o le temi tato te vai e lungo o le temi fo na tato te ola ya pera tato va vai ya ila fio mai Yesu a wa tato vai o me uma na so it's symbolic it's symbolic pera tato va vai le ngata pero le ngata o le satau ma le apa me mea o le apa mea tu so o le e ele symbolic o le apa me o le fa masinopa o le fa masinonga fa tau apa me o le ngata e fa tau le sa a le sa tau e fa tau ya Yesu a tatu va vai la ia o le tau Yesu lunga sa tau e ele symbolic o le mafu anga tau Yesu lunga sa tau a tatu va vai ia o tau Yesu lunga sa tau tu sa o ia le o tau aveina le sanga o le apa me mea tu sa le o le fa masinonga tu sa fa masinonga sini le o fai e Yesu lunga sa tau e le ngata o uma fa masinonga fa mangaruina le sanga ai to ora tana sa hola ele vai lunga sa tau ma ora meta te vai ole vai na lunga pe lan tatu va vai le tatu tu se fai tau ma nei a wa tatu fai tau o lo ta ua mai le awa o fa pe lava o na lo fa mai le tu na na a tatu va vai le o le fa o tanga e sau mai lunga ele se me a patu tanga tau o mai le o le mea o le fa o tanga e a pa mai le tu la so fa so ta e sa le ya matu le tala no ni ko te mo tino le tala no na hoi fai mai na tala no mai Yesu i me le ile angel matangi male a fa mai ni ko te fa fa kupu ma a me le tupu la le la fa pe te le Yesu o yo le o a fa fa mai le lo be na a fa ni la te tala no te o i me o le fa fa mai do me le langi ai le lo o yo le o na te ko ma ba la ma le tala no o na isa o le se ngani o tino o le tama fa ya Yesu e fa ma la ma ya ni tse that's right le tangata e ola e talia le tulanga o le fa o tanga ma toi fa na fo wina le fa fo wina yo no manatu mo la ona that's right ia ma fa ile o pu fo ile al tato fa la unga ta ya fa to lalo manatu to lalo fa to lalo le ia wa le toi fa na fo wina tanga wa fa to lalo inda na manatu sa to lalo that's right ua ma fai ona fa na fo wina lo tanga ia ma toi wa so tangare that's right so tanga le so tanga le na ele ma fai la ona tato mal lama i me le na pe a fai ele fa na fo wina o tato tanga amen ele ma fai ona tato mal lama na turo le na pe ona ita ua le tamo fai fa sino tanga tai le o mal lama si ya tino no vai lunga ide le vai lunga ngata le ngata pa me ai matua le mal lama tanga tai pe ona ita ona aisha e na tele o mal lama le mal lama tino that's right ai le taimi va ai lunga o taimi na yo mo ye fa malo amen aisha ona ua usita i le mele amen fa to ala ngona ina le tanga to lo le tino
Ele moni ya me mai dana. That's right. Ele ole mana ya ole confirm ole mai foi vai nga e fa mauti no ai. Ele ma fai ona e o to tonu o me ole nga. That's right. Ma e mal mala mai. Pe a fai te le fa. That's right. Yeah. Eu sou na to so so. Ia ta to va ai ia. Tu so al mana o le to ni ia to fa na tangata. Ina ia to pipi ile i mafutanga o le tua ma tangata. Peo na tātou wawa ai e, rua vai tolo o tangata le whero e vai te mingi a. Sa le whero e ngā le tino ma le tino ma le mawhawhau a. Misi a toa le nganga a. Au ile na whio mai e Yesu. A whio mai Yesu ina ia toi whaaola le nganga o tangata a. O le teime e tātou te talia i nai, po le teime lava tātou te toi whanau fo i nai a. Talia le misi a. Whai o i e toi a. So sulu ile nganga le malama le po le nganga ma o le so tanga tanga le to o vai te mini a to tiro tanga vai te mini e le ma o so tanga le al ma fu anga na o ye o ita o vai te mini ina ia fa pena fa so tala le ina ia fa o le ina to tiro tanga ta o te le la le fa na fo ina a wa pe ona tato va ai o i connecte ile tua matana pe ona tato va ai ile Ioane tolu fai pasuma lona wa fa pe lava ona lo fa mai o le atua i le lona. Na ia mai lava lona tali to tasi pe on tato va ai o Yesu le ina ia awa ni fano se tasi. Ia mau e ia le ore fa. Tu so i le ta ke tulia o le ore fa va o i le tato sai lio o le ore fa va. O le lava se si bia o lo tato so e in vai temi o lo tato so e in wana o le ore fa va o I foi tu so o I o se o I o tape nei le tua moona tangata a fai la tato te fia mana o nei o le malo le tua e le tam tato we pe ona tato va ai ya ni ko temo ma le tali Yesu ya ni ko temo mana mi ona toi fa na fo ina a wa ele fa na fo ina e te le o le malo pe ona tato va ai le ma fa va te malo ni ko temo o sa o sa o le malo le tu a pe ona tato va ai ala loto ai Yesu e fa me so son le kai o no mai o e ile a vale tau ne uia e fa pena mo fo ia tato e ia vale fa pe tato e ia yo tato lava ma fa o o le vanga mo wanga me le a sa wa Yesu to ko fa di liulo ma fa sa wa le tu to fa di liulo ma fa le a o ki fa na na me lo lava ka mai e manga o mia o ia o ne ia e uia I me le to te lo tato te fa la lava yo tato ata mai pe no tato va ai lo vai tolu I tato le fa nga to te lo tangata a te me lava na to ia fio mai Yesu ma o tato le maftanga pe tolu vai tolu lo tangata le ngatu ma o le nganga o fi le tino fa la tele le ma fa so fa so il tanta o puia Palule me vai ya so ma ya to le na video ko lo a wo manga na o la nga la mo so ka di fa pule so ma ya ko sa na wa la na ya fa ai ke ofisi mata ma fi mana o ma lava po le hale wi mo o le me mana ya ona e mon man tan no nga fa ai video tu ile ala o ma la nga fa la nga tala no ye fa ma fa no na le nga to no le o le fa puna ye le mele ne ye le fa no se fa to ya te that's right o le to nga na fa pule that's right ele o nga le o ina mai le tu o na lo to tas be a fa ye le si fa to ya that's right le si me na amata mai lunga ila uia mata tano nga masi o tali o le ono le ai so ta I malita mata o le awina mai o Yesu ke riso mo le lalo langi la fa tali ye le vaenga le ina ia talitona ina ia le fano se tasi fa tua ya te no winga fa ia uma le tenyo Yesu o uma tanto uma lalo langi ai tanto te le fa tua la no winga ele yala ele mfa na fo tanto o le tanto fa tua ya Yesu matalia o ia o te ni le fa mauti no ina o tato wa fa na fo ina o to fa na fo ina o tato tangata
ina ua tātou talia ina Iesu Keriso ina ia aua nei whano tātou o le fina ngalo alofa na o le atua lalo na ia awina mai ai Iesu Keriso ina ia aua nei whano se tasi a ia maua i tātou le ola e whaua o le manulau ti lea malvava ai mamao le atua ina ia saufa ngā le tangata na ia whai i le ola e whaua That's right. Ai a whai e le mawhai un toi whanau fo wina tangata I ono no inga le mawhai lama i tātou na maua le ola e whaua whato a mawhai un tātou maua le ola e whaua pe a whai tātou te toi whanau fo wina e peo nau te ingo Iesu ia Nikodemo a whai e le toi whanau le tangata i le vai malengana e le mawhai a ona toi maua i le ola e whaua ona pe o le nau te inga fo le nau le tātou sa vali le lea fiafi ina ia mawhai ona whaofi atu I lo finangano ia o e whaafonga li rei. Toi whisili a tātou ia tātou. Amen. That's right. Po o tātou whanau fō. Po o tātou talia Iesu Keriso e vea mali I mo tātou whaola. Pe ia ona e tāua o lea se salu tu asko ingo miko kia mo ia se kia langana. O lea e manantua Nikodemo. O ia kupuka mai ai kongo lea wa ingana. Pe a Nikodemo ia ona o confirm no na mo e anu ni ola fa. Ya le ta te mai ta watu stangata ya ta mai stangata mautofi mautulanga. Ya ai le fa pe real mo lunga o tanto tofi. Le fa pe real tanto o ta mai se tulo. Ma wala fa pe ta te o komeki e ola fa. Amen. Fa to a mo wala tanto o no pe a fa tanto te talia Iesu Keriso. O le ata leo le whanau fo wino tātou. Ua vea ai tātou matangata fau o tāpina ina I tātou mo le malo le atu. Amen. Lau sunga. Sunga. Whamai pasuma le fitua e risa le atu e whaasana I laula. Ai na sau ina ia whaahola I le laula. Peo na whai atu a lo vai tolu o tanata tu sau le oti le ananga a le eule le tino. Male mafau a tato va aila ia to telo tangata vai temi nei o la lava so ese me ia fa peo na fa mali ina le parts le part le lai mis le go vai tonu le peo tato va ai I le vai temi to telo tangata la so e solo po fese me e mau vai se me vole ia fa peo na fa tumbu nai le area le wotia a tato va ai so e so la langia a te fa tato e ki fiu e so le la langia se me ia fa peona fa tu muina le me ngai misi a te fa tato e tele maua wa o le nganga a e pipi atu I le nganga peona fa ya tato o le nganga me le tu tu so le me to tino le na me le tu e tanata a fa la te mana o ia fa tu muina le me la misi ona o le atua la whaiona whaatumuina o e toi whaatumuina le mea nei misi atu. Te whakte o le teime lava tātou te talia ai I Iesu Keriso po le mea nei misi o tātou o lana. O I ta whatoa tātou I roa ele ato toa le tangata. Ato toa le tangata. O I whale mana o ele tua ia I tātou ina ia tātou mafuta mai ina ele ngata ina ia toiola mai tangata I le tu whale ngana. Aina ia whapena ngālu lue ma lea ngāna. Peo na tātou va ai ai, peo na tātou tala no so I ai e le mawhaina tala no ma lea ngāna pa I e tangata pa whai e leo I le ngāna pa I e tangata. Awa e whio le ngāna pa I e tala no ma e sani le. E le malama, peo ta example, whasanga I lunga whasanga matua le malama. E whapena malama, peo no whai atu au le teimi lava tātou te talia ai. Iesu Keriso e vea mali wharo I ato ai ia mea uma o mana ia wa o mawhau lava I le whai po le sun malona o le se whai ngō fia o le mea whai e tangata o le whai ngō fia o le mea whai tangata e nei o le malo le tua wana o le talia lava o Iesu pe o le whai pe talia whai mai he who believes. O ngā le tali tonu lava I le swafo Iesu. E maua le o la. Tu sa a tātou vava, a tātou toi mānatu natu e o lava tamaititi. O lava tamaititi, whai ngō whia tamaititi o na sao I le mālo lea. Tua pa o lava me whai tamaititi o lea.
Talitonu was so easy to get into the kingdom of heaven, but it's so profound in that o mafawhawa. Tu say, whaingo fie I le vaai le tangata le sawa le tangata le malo le atua. But e paso le mafawhawa tangata, be whaawhenga tupu. Be whaawhenga tupu le nei mea a te whaati ate oe o se lui fo I tātu oe o whapena mai mō mai e tupu, amen. And pawalo me fai o lo talitonu ona a toa me uma ia toa. A fai o Yesu stasi o lo mana mia ina ia fa peona. Whanau fo wina po mana mia Yesu ina mana mia ni atali Yesu e ve mona li mona faola. Ia mate fia ina ia fai se talo ina ia fa peona. E fa peona fai ona talia ai le tato li ma le faola. Amen. Pero ta pero ma fete le ekalesia e lo batelo mai ono se ekalesia ala na mo mai o le ma dia tala ino tala ya Yesu Kristo. The only reason why we are here is because of Jesus. Pero no fete I lo uso nei pe level lu ni ko temo tafo no wi o mai tangata. Ale wo mana mai ele tua le awale tauna Yesu le awale tauna wi tangata. Ola, fana for winner. If we want to get into the kingdom of God, Paula me fai ole talia. Pero fai mai le fai pura sul molona, wa fa per la mano lo fa mai ole tua ile la lonani. Na ia mai no natali e totasi. Ni awani fano se tasi fa tu e te ia. Aya, ia mawe e ia le ola fa va. Io la fai tatu talo fa tanga. Ia fa te tai mai ma. Fa tai tama. Ono loa o mai ate I mātou I le nei I tula. Talo ti ate oe Ia e whaapea Ia fio mai I loo nei loto. A fio mai A fio tū mau mai tono lo loto. Talo ti ate oe Whaamangalo oe Ia wangasala umalama. Tai Yesu Amen. Mato vi o eta mato whaftai o no lo. Whaasoa mai fo ia ti mato e ala lo fionga pa ia. Whaftai ta wa mato lo wana o e lavo o lale. Whaina mato o tuai I le malo o whaapene ta pene ina mo I mato. Tala tu ati o Yesu o e o sa whaapena ta tale nei talo whaatanga. Ia ngale me whaamanuia ia te I lato ta whaapene e whaalau te leina lo lato malamalama. E ale lo fionga pa ia le ngata fo ilea ta e ngale me alofa ia whaapena. Iai lo whaamanuianga I lunga ia te I lato. Nga iolo anganga pa ia o lato anganga ta Ina ia whaapena whaalau te leina lo lato fifia. Ia te o ta whaamanuia o ia te I mato uma. Swafu Yesu. Amen and amen. Wafo ia me tonu pe whare tauna whaita ngata. Fong. Ia leri, e wa mafo anga mōmua wa e whaia I le tano o no e te tonu o Yesu Kristo. Amen. O ia le alo le tua o ia na mandiu mo o e maa o tangata sana. That's right. Ia lono winga ia wala e te taunu tātou whaia. E le ngata tātou te sa ili le tua I o tātou loto ma whamawalalo. Ia la lea I whaita wino lana whiongo pa ia. Ia o te tala fo I le langi ia la I so tanga wavala lata oe ma le tua ia la I lauta lia o Yesu Kristo e kuna ili nea fia filono winga. Whaingo fia o na te talo I le tua. Te talo I le tua e ala atu le suafa o Yesu Kristo. O ani mana o ngai tono tātou ainga. Ia whatu mawina fo I le lua mafutanga wavala lata ma le tua. E ala I le te talo. Le ngata ia e te tau a ona Yesu me whamalo sia I pēa lo wola whatua tua I le ri. Ia le lo whalongo le upo le tua. Whai o whea se whalisa o lao mai na I le whiongo pa ia le tua. Ia e mana ia lo walu e te asiasi iai mai alu te whalongo I le whetalai mai o le tua e ala I lana whiongo pa ia o lo wholo ina e ana wau. Awani e toe misialo wawanoa. That's right. Se avanoa whaaulo mo whai o na ofo I nā tua I lau tangata I le tua. Ia e te sa ili ai o I le tua a wā ia so tātu wawanoa I ola e whaapau. Leo e whaafonga le nea whiapi. Le ai ia se isi mea tātu te sao I ola e whaapau. O leo o umona e talia whaatanga. Lono ina. That's right. Aure mea lea puti le tūlanga o manuia o tāia. Ina ia whaatanu ina. Le tā sāwalinga I o atua I ola e whaapau.
ia o se so atu le lene fiafi lo sunga te tai o ani si laenga toi ta ia ve foi nei te mi va toi foi le nga whaftai ia leo so ona ia Mike ia ele ngata foi ra ofenga renga ia ona o le whalau doina foi nipu kalame ele ngata foi le ia o tato sponsors o fa pena sponsor ni nipu kalame ia no fa manuel atua ele ngata foi le ia o nisi foi o paanga ia ele ngata foi le ni o ekalesi o fa pena na tapo ia mai foi ia nipu kalame ia pe ona ia sunga ia mai ava ma fitua ele ngata foi le ia fa tonga le tui pitone ia faftai tapo inga ele ngata foi le ia na o matua lo fa pena matu pe warriors ita mai ferila ia faftai tapo inga faftai mo talsanga ia o vinga fa foi le tua ia o kalame na pola o nangana mai Wellington nei tula e veni te me batoi foi le nganga faftai ia o nol mai foi il tato po kalame ia tal si fa pena tato te mo si filo inga foi na vayaso ia fa pena fa mietele le tua tato no isu amen amen. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.